go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa mokomišenara wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal a tlhalositse fa go ntse le digongwana tse dingwe tsa bosenyi tse di tsweletseng go dira mo nageng. What the comrades in Joburg have done, it shouldn't be done. Shouldn't. Mokwaledi kakaretso wa ANC a re komiti khuduthamaga ya lekoko ya kgaolo ya Johannesburg ga ena dithata tza go ntsha Meyara Dada Morero mo maemong. We are trying to create space where we can pack this mud so that we can speed up the process. But yes, with mining, you never know what's going to be thrown towards you tomorrow. Ekapa Minerals kwa Kimberley ya re santse e tshwere phage ka mangana go ntsha banna ba le bane ba ba gaeletsweng kwa shafteng ya moepo. Mothoetso Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Mokomišenara wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o tlhalositse fa go ntse le digongwana tse dingwe tsa bosenyi mo nageng. A re le fa go sa le gale a buile ka ga segongwana se se itsegeng ka Big 5 go na le banna le seabe ba bangwe mo digongwaneng tsa bosenyi. Mkhwanazi o ntse a begela komiti ya palamente e batlisisang magato a tlhotlheletso ya disenyi bonweenwee le itshwenyonko ya sepolotiki mo tsamaisong ya bosiamisi. Mogenerala Mkhwanazi ke paki ya bofelo ya go rebola bosupi kwa komiting eno, mme ga a ka sia sepe kwa morago fa a na bua ka ga segongwana se sengwe sa bosenyi mono Gauteng. A re leina le le tshwanetseng ga elwa tlhoko ke Steve Mutsumi yo go begwang a tsere marapo go tswa go mong wa di-taxi yo a tlhokafetseng Jonathan King Swazi Msibi. Almost duplicate of what we know as union building in South Africa was run in the farm that belonged to one Mr. Mswati in Pretoria, where politicians will account, business people will account, the whole lot will account. Give the list of those that have made a turn that have had to account, you'll be shocked. So when you have such, and we see that Mswati is no more, and someone else is taking over from him, the name that the media are even afraid to pronounce, Steve Mutsumi, amongst others, and nobody says anything about it, it means we are allowing the bad to continue to happen. Tla jaanong re kgabaganyetse kwa dithetsong tseno re ba tseye ka tsebe. Something about it looks like I am against you, and the perception that is out there. Now, General, I want to confirm with you, I've always had the position that it's important for me to uphold the integrity of this committee. So I have to be always independent and always focus on the evidence. I've opened myself up to anybody because what I wanted to do was I wanted to have all views so that at the end of the day, my decision can be independent, my comments can be independent, and everyone that has ever spoken to me, I've always been open about my position that share with me whatever you want to share, no matter which side you support, but give me evidence and I will test it. So one thing that you can be sure of then is that whatever I'm saying to you today is not influenced. It is my independent position. One other thing I did, General, I went to KZN. I wanted to also get a feel of, apart from the evidence and things, and I must say, in front of the nation, KZN is big. I used the Ubers, and I had at least 3 Uber drivers. Kwanda, Zakile,
and Mswawe Nkosi. And all three of them, Mothoetso jaaka o sa tswa go bona komishene dithetso tseo di santse di tsweletse. Ka fa go jelengwe komishene ya Madlanga e utlwile gore Sergeant Fanny Nkosi o ne a refosana ka tshedimosetso le Mthakati Mswazi yo e seng lepodisi morago ga gore melaelwa yo golagangwang le metseletsele ya bosenyi e amang ba go tweng ke ditokololo tsa digongwana tsa bosenyi a tshwarwe. Bobedi bo boletsetsane megala makgetlo a le 30 morago ga polao ya moenjenere wa kwa Vereeniging Amand Swart ka moranang wa 2024. Madlanga e utlwile ka mo go tshwarwa ga yo go begwang le mmolai wa ga Amand Swart Floyd Tiego Denny Mabusela go feleleditse go nnile le megala e fetang 30 magareng ga Sergeant Nkosi le Mthakati monna yo go begwang le tsala ya moswi Jonathan Msibi yo gape go begwang fa ne a le ka fantle ga le gaela ga Katiso KT Molefe ka nako ya go tshwarwa ga gagwe ka kgwedi ya Sedimonthole. Mr. Zungu phoned me and told me that there are people who are arrested or who committed murder. I can't be quite sure about that. And they are known to Mr. Mthakati. That is when I then called Mr. Mthakati. Hey, Baba, but there are people who are arrested there and they are known to you. He said, I don't know, let me check. He then phoned me, who are those people? I said, I don't know. Go ne ga nna thatanyana fa bopaki bo ne bo senola gore Mthakati o romeletse Nkosi leina ka botlalo le lekwalo itshupo la ga Mabusela mme malatsi a le mane fela morago ga polao ya ga Amand Swart Mthakati le ena o ne ana le kgatiso ya CCTV ya tiragalo eo e bile a romeletse le Nkosi. Someone who knew the murderer had managed to get hold of CCTV footage of the murder. Can you repeat that again, Commissioner? Was this not something that needed immediate investigation? Because someone who knew the murderer had managed to get hold of CCTV footage of the murder. I did not see it like that at that time because of automatically it was all over the news and it was also said that the perpetrators or suspects were already arrested, so I assume that maybe automatically there were people who were investigating it. Mo godimo ga fo fa budiwa gore a o buditse Mthakati gore ke goreng a mo romelela kgatiso eo ya CCTV Nkosi o tsibogile jana. He said, yes, this was very cruel. I don't know why were they doing this. Dithetso di a tswelela. Lelapa la lepodisi le le boleilweng Andrew Makgaretsa wa kwa ga Mathabata gaufi le Leboa Kgomo kwa Limpopo le buile lekgetlo lwa ntla ka ga polao ya gagwe e setlhogo ya 2013. Makgaretsa e ne le motswasetlhabelo wa ntla wa dipolao tsa di-insurance tsa lepodisi la Maloba Rachel Kutumela le kgaitsedi Ana Shokane. O na le dingwaga di le 36 fa bolawa le go fisediwa ka fa teng ga sejanaga sa gagwe gaufi le Leboa Kgomo. Lapa la ga Makgaretsa le re ke gale le sokola go hwetša toka tekano ya mengwaga ya go feta 10 morago ga polao ya buti wa bona mogobadi Andrew Makgaretsa ke gona bjale ba bona go lesedi le go holofela go hwetša toka se ke ka morago ga go golegwa ga lephodisa la peleng Rachel Kutumela setsi wa gagwe Ana Shokane le morodi wa Kutumela Flora Shokane ka ngwaga wa 2024 mo ke fao mogobadi Andrew Makgaretsa a ile go abofya matsogo le go tshumelwa ka sefatanegeng sa gagwe magareng ga Leboa Kgomo le ga Tshweni ka ngwaga wa 2013 molatuo o ile wa timelela le go senya kišišwe go fihlela ge yo go dumelwang gore ke go manka nna molatong wo a go legawa ka ngwaga wa 2024 ge e le mašheleng a di-insurance a ile a lefya mola mašheleng a gagwe a di-pensione mošomong a ile a lefelelwa mogonelo wa bobedi e le go Ana Shokane la mafelelo ke ile ka ya di-officing tša di-Hawks ka Polokwane ka go botša rena case ya buti ya ka e feletše kae then ba no mpotša gore e tswaletšwe lebaka a re tsebe go tse gore go tlhokile tharollo ba go di yang then ke ge di tlo tswelela ga di jwala re
re thoma go imolloga le go bona gore na maybe abuti a rena a ka ba hile ke eng. Magareetsa o re Ana Shokane o ile a ba tšhošetša ka dikgorotsheko nakong ya ge ba beakanya poloko ya morwarragwe. O moraro bane bana ra llela gore bana ba gage ba tsene ka magara ga di pension fund tša gage mara le yona tabe as a family la ka bua ba ile ba ntšha mantšwa gore ya ba kuša botlhoko gore nna ba sepodisa ba ile ba etla ka magae ba toro botša gore na mohu bane bana ba bakae kwa tabe ba kgošitše botlhoko gore rena re boletše bana ba mohu ga botse ba sa nyake le gore go be le peni e le gore bana ba mohu ba ikgwetše. Lapa le etetše lebitla la Magareetsa go gora le go suela ka ge sehla sa Paseka se batametše. Ba re polao ya buti wa bona yo e bego le lephodisa le go šoma mmogo le Rachel Kutumela ka Polokwane le ba amile gampe bjalo ka lapa. Yona re kušitše bohloko go bolela nnete mo e leng gore ke ile ka fetša ke le ka ra kgatelelo ya monagano ke nwa dipilisi tša depression mo e leng gore be ke sa kgona go ba le focus mmereko wa ka mo ke bego ke bereka gona nka sa go mention ka fetša ile gore ke resigne ka baka la kgatelelo ya monagano. Maphodisa a kgonthišišitše gore Ana Shokane o sa tšwela pele go hwetša mašeleng a dipenšene tša Magareetsa kgwedi ka kgwedi le ge a latofatšwa ka polao ya gagwe. Our investigation is also going to obviously delve into the GEPF and so on, and all that proof will be brought before court. Mo ke fao mogobadi Andrew Magareetsa a re betše go gona boroko bja gagwe bjo bogolo morago ga polao ye go dumelwang gore e amanywa le mašeleng a di-insurance. Mengwaga ye 13 morago ga polao ye sehlogo ba lapa ba senyaka gore toka e phethagale. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mathabatha. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a re komiti khuduthamaga ya lekoko ya kgaolo ya Johannesburg ga ena dithata tsa go ntsha Meyara Data Morero mo maemong a gagwe. Kgaolo e tsere tshwetso mo bokhutlong jwa beke go ntsha Meyara mogolo. Mbalula o tlile go kopana le kgaolo go sekaseka dithulano tsa sepolotiki tse di ka ga Meyara. Dikgotlang tsa sepolotiki tsa ANC mo kgaolong ya Johannesburg di mo pepeneneng. Meyara mogolo Data Morero o betsana ka noga e tshela le ditsala tsa gagwe tse ileng maloko a komiti khuduthamaga ya kgaolo tse di sweditseng go montsha mo maemong. Fela Lethuli House ya re kgaolo ga ena dithata tsa go mosekega jaaka seo e le tiro ya batlhankedi ba bosetšhaba. There's no mayor that is going to be removed by the region. Let me tell you that, and I'm going to meet them, the region. We don't discuss that. The NWC is clear, NWC, that what the comrades in Joburg have done, it shouldn't be done. Khabagare ANC e kaile fa e sa itumelela ditshwaelo tsa moambasadara wa America Brent Bozell, batlhankedi ba lekoko ba kgadile thata maitsholo dipuo le go sa tlhompe molao wa naga. He is as yet to be received by the President of the Republic of South Africa. What does that mean? Up until that time when the President receives his credentials, he is not an ambassador based in the Republic of South Africa. So we are awaiting that. ANC e gateletse gore ga ba kitla ba dumela gore ba bolelelwe ke moambasadara gore ba dire eng malebana le melawana ya bone ya phetogo ba ntse ba tsweletse go tlhompa le go sireletsa go ikemela ga dikgotlatshekelo. Karo ya go aroganya mawelana a basimane a belegweng a mo magane ka Firikgong kwa bokelong jwa Mankweng gaufi le Polokwane ya atlegile. Mawelana a a belegwe ke mme wa dingwaga di le 29 yo a fetiseditsweng kwa bokelong jono go tswa kwa bokelong jwa Maphutha Malaji gaufi le Phalaborwa. Basimanyana ba mawelana ba belegwe ba mo magane ka Firikgong dingaka le bangwe ba baitsanape ba kwa bookelong ba Mankweng ba ile ba simolola ka lwano la go dira karo ya go ba kgaoganya. Karo ya mawelana a mo maganeng e tsere lobaka la diura tse 8 mme e dirilwe ka la bobedi. Once the people were stabilized, then we went on to do different investigation to see how are they joined, where are they joined.
So we set up a multidisciplinary team composed of the pediatrician, the ones that are looking after the patients, the surgeons, the one who are going to divide them, the plastic surgeons, the one that are going to make sure that the closure is perfect, the anesthetist, the one that will make the baby sleep so that when you operate, it's easy for us. Tonakgolo wa Limpopo Phophi Ramathuba le Presidente Cyril Ramaphosa ba khotse setlhopha sa dingaka tsa karo. This operation represents a historic moment for Limpopo MEC. For the first time in South Africa, a rural hospital has accomplished such a high-scale operation. This achievement changes the landscape of healthcare in our province and reaffirms our belief in the potential of rural hospitals. I can just imagine how difficult the operation was. So I congratulate all of you, and the nation is filled with pride. Mawelana anu a tshwanang a mo seemong se se tlhomameng ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Mankweng. Motho re santse re le mmogo e Kapa Minerals kwa Kimberley kwa Northern Cape ya re santse tshwere phage ka mangana go ntsha banna ba le bane ba ba santseng ba gaeletswe kwa shafting ya moepo. Banna ba le batlhano ba ne ba gaeletswe kwa tlase ga lefatshe kgwedi e fetile morago ga gore moepo go somane. Setopo sa yo mongwe wa banna bao se ntshitswe beke e fetileng. Mo pegelong ya setlamo ya Sesheng e Kapa Minerals e rile ba ne ba tshwaragane le go batla kwa kgaolong e banna ba le bane ba boneng kwa go yona pele moepo o go somana. Fela maemo a kwa tlase ga lefatshe a thibetse maiteko a bona a go bantsha. Mokhuduthamaga mogolo wa moepo John Hone a re selo se se oketsegileng sa metsi kwa dikgaolong tseo se baya kgatelelo mo dipeiping tse di gogang metsi mme se thibela kgatelo pele. Komiti ya nakwana ya Palamente e malebana le diminerale e boleletswe mo bekeng e fetileng gore go gosomana ga moepo wa Ekapa ke go etegetseng go gaisa mo historing ya industry ya meepo ya teemane. Go begwa fa di cubic metera di le dikete di le 40 tsa metsi di eleletse kwa moepong le go gogola dirori tsa moepo. Ka nako ya loeto la komiti ya Palamente beke e fetileng, Manas Fourie o tlhalositse maemo a kwa tlase ga moepo. There's lots of mud still left up to the roof of the tunnels, and what's hampering it is the transport distance back to get it out of the mine. So with other means or not. Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo molebi mang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella mo botlhaba jona ga go tla nna le pula di percent di le 60 lebella gape go bokone jona ga go tla nna le pula di percent di le 30 ka mosho bontsi jona ga botlana le gone go aparelwa ke muwane karolo ya botlhaba le borwa jona ga ka nna le gone go aparela ke muwane fa re lebella go bophirima jona ga go tla nna le lekhubula mo ya otsididi ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya Gauteng le karolo ya Eastern Cape mme fa re lebella bogare jona ga botla nna le gone go apoga ka moso le teng diphefo tsa matla di tla nna le gone go nna teng go karolong ya bokoni jwa naga mme le melelo ya naga e tla nna le gone go nna teng go karolong ya Upington fa re lebella di temperature tsa rona Johannesburg di gata le 14 go a go di le 20 robedi Springs ka di gata di le 15 go a go di le 23 mo provinceng ya Limpopo go tla nna le pula Phalaborwa ka di gata di le 22 go a go di le 31 mo Kopane ka di gata di le 20 go a go di le 23 mo Thapameng province ya Mpumalanga le teng go tla nna le gone go nna le pula Skukuza ka di gata di le 22
3 go a go di le 30, Middleburg ke dikgata di le 15 go a go di le 24 mo Thapameng KwaZulu-Natal. Fa re lebelela mo bophirima jwa porofense go tla na le pula Kokstad ka dikgata di le 13 go a go di le 26, Port Shepstone ka dikgata di le 22 go a go di le 28. Fa re lebelela mo Eastern Cape le teng fa re lebelela ka botlhaba jwa porofense go tla na le gone go apoga East London ka dikgata di le 20 go a go di le 27, Makhanda ka dikgata di le 17 go a go di le 31. Western Cape fa re lebelela bophirima jwa porofense bo tla apoga Clan William ka dikgata di le 17 go a go di le 28. Fa re lebelela mo Beaufort West go tla nna mogote thata mo Thapameng ka dikgata di le 34, Oudtshoorn le teng ka dikgata di le 35. Mo Northern Cape re lebelela mo porofenseng Kimberley ka dikgata di le 13 go a go di le 31. Sutherland e tla nna tshedidi mo mosong ka dikgata di le 9 go a go di le 27. Province ya Northern Free State go tla nna le gone go nna le pula Fixburg ka dikgata di le 20 go a go di le 26. Welcome ka dikgata di le 15 go a go di le 29. Fa re lebelela mo Bokone Bophirima go tla nna le gone go apoga mo bophirima jwa porofense Rustenburg ke dikgata di le 18 go a go di le 28. Fa re lebelela mo karolong ya Wolmaranstad, Ottosdal le Taung ke dikgata di le 15 go a go di le 30. Mo Thapameng mogaetso maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.